Kiswahili yangu ni kidogo sana, lakini aje wangu atajibia vingine. And then when things like this of last week erupted, we behave like we are surprised or we are concerned about humanitarian crisis, about this and that. Isn't persecuting and killing people and displacing them part of that humanitarian concern? So, as East Africans, we sit here and then do what about it? For the last 2 days, on Monday and today this morning, M23 nyuma yo kwigarura umujyi wa Goma mu ntambara itari yoroshye namba, abaturage bo mu mujyi n'inkengero z'umujyi batangiye kugaruka mu byabo, uba amahoro n'ituze birahinda, bitandukanye cyane n'ibyo babwirwaga n'ubutegetsi bw'Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma abantu baracyari bake, ibikorwa nabyo biracyari bike, amashanyarazi, amazi ndetse n'itumatumanaho internet byose ni hafi ya ntabyo. Nyuma yo gutsinda urugamba mu mujyi wa Goma bakerukana ingabo za leta zafatanyaga n'abacancuro guturuka muri Romania, FDLR ndetse n'inyeshyamba zihurije hamwe mu itsinda ryiswe Wazalendo. Uyu miryango mpuzamahanga itandukanye, ibihugu bikomeye mu isi biri gusaba ko M23 yava mu mujyi wa Goma, ahubwo bagakomeza inzira y'ibiganiro, ikintu bakomeje kuvuga ko barambiwe kumva mu matwi yabo kuko na mbere ya hose ntacyo byabagejejeho. Ubwo kandi ni nako iby'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byateje urunturuntu hagati ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse na Perezida wa South Africa. Perezida Felix wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe ntiyorohewe nyuma y'ifatwa rya Goma, yabuze yacira n'ayamira kuko abaturage bari kumubaza icyo yiteguye gukora nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, kubera ibyo yari yarabasezeranyije ngo uyu mujyi nukandagirwamo n'abarwanyi ba M23, harimo ibyuko ngo nawe azahita agaba ibitero i Kigali. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma bigakurikirwa n'imyigaragambyo mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, bangiza ambasade y'u Rwanda, y'Ubufaransa, ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye by'abanyamahanga. Ejo kuwa kane hari tariki 30 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 kuri Goma Serena Hotel habereye inama hagati y'abayobozi bakuru ba AFC na M23. Ejo kuwa kane hari tariki 30 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 kuri Goma Serena Hotel habereye inama hagati y'abayobozi bakuru mu bya politike ba AFC na M23 ndetse n'abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bitandukanye. Mu bayobozi ba AFC na M23 bahagaragaye harimo Colonel Nanga, uyu akaba ari umuhuzabikorwa wa AFC, Bertrand Bisimwa, uyu nawe mu bakomeye akaba ari perezida wa M23. Icyarimwe kandi muri iyi nama hari harimo Lieutenant Colonel Wiringoma, bari baherekejwe n'abasirikare ba M23 mu mpuzankano n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Mu bari bitabiriye press conference, Bwana General Sultan Makenga ntiyigeze ahagaragara. Iyi nama y'abagize AFC na M23 bagiranye n'abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, bagarutse kuri byinshi natwe tugiye kugarukaho akantu ko kandi. Ubwo ari nako mbaye ikaze ngo dutangire. Ya nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Managaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa.
mu ijambo ritamaze iminota myinshi hagati y'iminota 10 na 11 yahumurije abaturage b'Igoma kandi ko ibi byose byabaye kubera ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Tshisekedi. Yongeyeho ko kandi ubwicanyi, ivangura, ihezwa no kubuzwa uburyo kw'abakongomani bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarizo mpamvu zatumye bahaguruka bakiyemeza kurwana barwanira uburenganzira bwabo, kandi ko Goma ubu ngubu iri mu maboko y'abarwanyi ba M23. Umujyi wa Goma mbere y'uko abasirikare ba leta ya Kinshasa bawutakaza babanje kwangiza ibikorwa remezo. Ubu nta mazi, amashanyarazi cyangwa interinete. Ubu baturage b'Igoma bose bari mu icuraburindi. Gusa Colonel Nanga yasezeranyije abaturage b'Igoma ko ngo hari ibiri gukorwa ngo bishyirwe ku murongo nyuma y'amasaha 48 uturutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Byinshi biraba byasubiye mu buryo bw'imirimo n'ibikorwa ngo biraza gukomeza nk'ibisanzwe mu mujyi wa Goma, ngo kuko amashanyarazi n'ibyangiritse ngo byose biraza kujya ku murongo kandi vuba. Muri iyi nama nitangazamakuru abanyamakuru bagiye batandukanye babajije ibibazo bitandukanye mu ndimi nk'igifaransa, igiswahili, ikinyarwanda ndetse n'iringara. Gusa ururimi rwakunze gukoreshwa cyane muri iyi nama nitangazamakuru ni igifaransa. Mu bibazo byabajijwe harimo ibijyanye n'uburyo amahanga akomeje kotsa igitutu ku barwanyi ba M23 bahatirwa kuba bava mu mujyi wa Goma. Colonel Nanga adashize amanga asubiza ko aho bari ari muri Goma atari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ahandi ariho hose mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose, ko aho bari ari Goma kuri kavukire yabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nabo kari abakongomani. Ndetse ahita anabaza umunyamakuru, none turava muri Kongo tugehe? Abo mubareke kuko bazavuga ibyo bazavuga byose, ntabwo tubyitayeho. Ku bijyanye n'abaturage b'Igisenyi, ubwo ni mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi, bagizweho ingaruka n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kikaba ikibazo cyabajwe n'umunyamakuru Mutesi Scovia. Bwana Nanga ati nibabyizere umutekano wabo urahari kuko Goma ubu ifite umutekano. Biriya byabaye kuko hari igihe usanga intambara y'igihugu kimwe igira ingaruka ku bindi bihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku bibazo by'abanyekongo bari mu nkambi hirya no hino mu isi, by'umwihariko mu bihugu by'abaturanyi, ubu bukaba ubuhunzi bamazemo imyaka irenga 30 icyarimwe, n'abahunze kubera iyi ntambara imaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bose bahawe ikaze ngo nibatahe iwabo kuko ngo amahoro nituze aricyo barwanira, kandi muri Goma no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange byamaze kugarurwa n'ingabo za M23. Ku kibazo cy'u Rwanda rukomeje gushinjwa gufasha M23, iki cyari ikibazo muri Prince Conference kitari kuhabura uko byari kugenda kose. Gusa Colonel Nanga yagitanzeho umucyo avuga ko kuba benshi mu bakongomani bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse ngo ubuyobozi bw'Kinshasa kuba bukomeza kubita abanyarwanda ngo ibyo ntibivuze ko bahabwa ubufasha n'u Rwanda. Byose ngo ni urwitwazo ku butegetsi bwa Bwana Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Byinshi byavuzwe muri iyi nama byagarutse ahanini ku kugaragaza uko ibintu byifashe mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice byafashwe n'ingabo za M23. Nubwo urugamba hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rutararangira, abayobozi ba AFC bakomeje ibikorwa byabo bya diplomasi no kongera gusubiza ibintu mu buryo no ku murongo mu mujyi wa Goma. Icyarimwe ari n'akamahanga akomeza kotsa igitutu kuri M23, tutibagiwe n'u Rwanda ubu rwahagarikiwe inkunga n'igihugu cy'Ubudage.
ku bijyanye n'abacancuro bakoreshwaga n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi kuri M23 ngibi ntaho bitandukaniye cyane no gusahura ubukungu bw'igihugu, kuko ngabacancuro bagera kuri 288 ngo buri umwe yahembwaga amadolari 8,000. Gusa uyu si umushahara uvugwaho rumwe, kuko hari n'abavuga ko bahembwaga 6,000, abandi bati ni 15,000. Gusa ibyo aribyo byose si amafaranga make, ahubwo nakavagari ugereranyije n'umushahara umusirikare wa Kongo yahembwaga, aho yahembwaga amadolari 100 gusa. Ibi byose bikaba ibintu M23 yarenze, ntigira aba basirikare b'abacancuro imfungwa z'intambara, ahubwo ikabareka ngo basubire iwabo mu mahoro. Gusa mu kwihanangirizwa gukomeye, uyu ni Lieutenant Colonel Ngoma. Hiyo ni ba mercenary tunawabana, lakini sasa tunawaachia huru baende kwao, sababu ni watu wanakuja kupigana juu ya franga ya pesa na biko saa tu na bujinga tu. Saa bujinga ya Tshisekedi alibakamata banajua kuua bakongomani, ndio maana tulibakamata tulibarudisha kwao juu tunajua droit humanitaire international, tunabaacha tu baende biko wafungwa kivita, lakini tunawaacha waende. Umuvugizi wa M23 ibya M23 ni ibintu bigaragara ko igihe icyo aricyo cyose byahinduka, ariko umutekano n'ituze ubu biri kurangwa muri Goma icyarimwe, kandi ni nako tuhababereye ngo tubabwire buri kantu kose kuva mu nguni zose. Gumya kubana natwe ubu ndetse nejo mu nkuru zicukumbuye n'ibyegeranyo. Nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today, ibiganiro byacu nakagaruka.